shattering a part of me, and I can't take it. My heart is so hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so hollow, your voice is an arrow, making my pain. My heart is so hollow, hollow, hollow. My heart is so hollow, hollow, hollow. Sebentar ini ya page lagi. Kedai video kedai spam page ni. Ki static semua. Cuba player jangan ada kasih gel. Ada ki player di bawah kamera, ada ki player bawah main. Persiapan untuk kamera. Te kena gel kasih gel ke bawah. Tahu ada usnam. Aja kat play. Cuba Benai match kasau terik aja kat play. Lah, gel ni kong lah, sna ni kong lagi Azog, Khasi Azog. Lah, one elder so jom kelvin, zanat clef, antai, killer gun. Jadi empat nama tay zanat clef lah left nanti lawan sim yang red devil. Badlah promoti bael kun. Kan persiapan page start lagi member mo. Nikong ini page jung elder, or I mean guild leader. Bante waki. Te kalai du news popular. Level ru tang sambu pran marbadina online. Kerang banta season harus pa live way news kill. Create part 3.65. Lifetime, I mean lifetime hard. Lagi jar prospa. Insure mau tang lagi jar prospa. Kita ini page saya red devil shady. Jadi way player ba akan rem akan die level 10. Ajar tam ke light. Ini nega history juga nega. Ini pas mah. Dan ke lifetime nu apoi new jar lai spa game. Kelar jar lai spa game. Dia cuma minta season 4 lah kasau spa game. Kekil pak lai jar du spa. Kekil rate 3.05. Badan dekat. Te wan si elkoni panas suan dekat Sepang, suan jon Sepang. Biru ibakloy ha bankeu, lais la arajar kena spa, ka level ru la kham palat bankeu member wa kham ru. 56. Ka lifetime tak 1000 kel pala kham ru jar. Rank jom bom tas zaman la khalai spa game 1000 kel. 5.09 Kelvin. Good job. One si Azog. Nung shna juga na gel kembala. Mansa kedan elder. The lifetime route. Malo bagay ka second account bari kong route mong shu. Te lifetime juga na new account gari tang la 1000 so spa. Exposure kel. Example rank Kalai spa game, saujar new spa, saujar plus spa kel. Te kel 4.98. Lalu ini tu kali pasru bang sedang Sepang. Kita player di bawah kamera. Waku, nau Almilanda dia akan berem. Tapat ila I want to 3 waku. Kalau level tang san pau.
Game ru na kar spa lifetime la hazard ke. Ni ru la di player ba kemrin ni. Ba ke la contribution bunya nam ta game. Drop Khasi sky no drop pasal Khasi sky la level 66 agar light spa kalai. Lifetime la hazard ke kena hazard mas. Kerana montas season ru kadi harus spa game yo hazard kena spa kumba plus hazard hi ken. Kirilu 4.30 kan kiu jan kana mi isu. Good job drop thank you. Itu once a killer gun ru ini dalam tansu agar lah lifetime itu lah hazard madum show taru kai. Good job. Niru way player belakang dahi ada gol badang sengin again level dang san punya opat nomor ba duna online lifetime dang hazard kill san hazard korpanda kinet mo bang ni miswa control ba niru aslam nama duna online level dang san lifetime juga game kadai dang hazard kill pula hazard. Credo ini di way YouTuber bala pawa ma sa tekai sa sewan YouTube credo mane film type device kharum nui we ne jing ba pau ba dan sabon thagi roi di ba Khasi sai pe ni YouTube da ini niru dina online lifetime dang chiza bun ke game ke te ba kredum tu te wan sa I manum tu ba kham rem reniax statsman ni ru Nero di player ma rem ma Saya long kum way na ki founding member Khasi game kadu kerang la reserve kilon 3000 kilon 3.71 te laporte now DJ chesa laporte 2496 level 63 Kena spa game san hazard kena spa along man 3000 3.86 azan 0.4 dekat ba JJ dah itu hilang semua terus panggil Ihori gila. Mapa ihori Khasi biret lana Khasi banjab ruiz level 57 second account tang sau lipas sana lipas lifetime tang raja kerang entah season kedua spa ke laser R spa 3.62 rate player bola akan rem tam lagi ni kan yang benar menurut dok cuma biar. Okey ah, ihori ah. Apa. Gini giveaway barang share one mai. Apa. Tu. Diamond tu. Te pilih member tu apa dia minta kamrem kita bangal ada batai kini giveaway barang share one mai te tentu ini kegel sini original overall India try gimana spa mai tahu tamai Dan ada yang friend ada yang gil Jong spa life way kill
Kalau sedang kill.